Ino ni metha ya nteto ya Wero tha mugwanja inkugwate ogeni mutegeri ni ombitagwa Christine Wanjeru. Tukembereria ntoni cietu ni ati ntuku imwe akinyuma ya karima kigane kumiria na mateta igororia barabara ya Kiarene munani kuthimwa nkamikumbune makiuga itithondeketwe na kithimi kiria kibatererie na mbia iria citumikire kuthondeka barabara inutisho cia batererie kana tisho cia baterie riu akiaria MC wa guntuguku niwe Martin Kome Makasi na ugite matita mao ni megwitwo na barabara inu ikethirwe igicokirwa kairi kuthondekwo ni baria ugite igekirwa mitaro ya kubetukiria runchi na nkinyagia ya Ramwe boria akarima kwenda Nkuruki Makasi na uretia asiasa matiye kuthongeria siasa kirema mirandi nwa irikuya uthina mbere ya akarima nkuene. Nyuma ya kariba kigane gushumiria na mateta iguru ya barabara ya Kiarene munani gwita mikumbune bakiuga njira iji itaramirwe ndira yenjagwa yakirwe mwithuju erandi na kinya miguru ya miguni aingirwe njira riri atona twathithirwe buthuku aru atojeta guteta. Number 1 ngari nyingi ira chejera na skuru aja ngari jiri tiomba gutirima na aja itomba gukuruka na aja emwe ningega tonya mutarone ngega kuruka kukaja kura kidogo ngari tiomba gwitwa mutarone contractor ejere arainga inlet cha karavati chionde na outlet kwa utekaravati nyemwe iomba gukurukia ruje ria ukeja kura na DMC wa uko Martin Kome Makasi na ikinyitie turenere akiuga mateta jao ne jamukinyirite na mabatara jawe guru ya njira ije jakaingwa babu bukuthithia bwega na arangu gichi onthige itu iwondi na nyam miru iji akajiba kare be metho betega na arangu gitu gwito bwega ankwenda kuga bukuona mantu ja kithithwa yo jonte jero ya rekebisho njira neje chakare kebisho na ukagita mtu na bona ya rekebisho bro kwa na makosa bugite antu bakamera kaire bugi kurare kebisho tesa sawa gutika kaita ndwere na ngugi yakwa nini kubwitira ngugi na inda umere siasa ene na ibuga wantiara mono lakini ngadi na mathithio Kingi Makasi na ugite njira ya umeguru ya mugu na makarabachi jakarugurwa kira nandi woritia kariba ukuntu bubu bwathithika na bobatigire mirigene yao batainga miguru eukairi wambiria thaiji nyanje ciere aba mobara bakumba na bayengo kibarugura karabatiji kinyabo bone gintu ageta ucho antu kuraja karabati rugura cionthe kenda ciumba gwikia ruji na karabati ya rugura na uketha kwa kungitia kwena karabati ukareka ija kuingana ruji rutakara njirene ko ngaro binya tongeri bairieje bonde na bari bakarabete ka bara muntu karabati kwa ya ingana ageta kero na rugure kenda ruji rumba gwita thuruke ngikire Makasi na rombete akariba guko na kinya tongeria bankwene batige gutonyithia siasa mirandi ne ya witi na mbere ara ngugi gwitwa siasa ni kwa kando kinya bara twacinda na abo bara twacinda na abo ketha gwinda gucindira antu bai bagucindire karanja wetere myaka kinya 5 tukambire kuthithia siasa kairi diene kire Makasi ni wira nebo wekire akariba guko agatigira kurugura njire nyingire cia inganire turenere na itujite mwari jojo anjura jo kinya mbuga mwisho tukeja kurugura barabara nyingi na ajira chingene cionde tukeja na ngrinda na tukeja na nduza che kurugura barabara ira chingene na aja na kwararanyo barabara iri nini kenda antu bairie bomba kudala bakiuma irinto biao kuma munani wandine yankwene gicigo mbungi ke Southiment nke report randito cia Wero rekwa rietwa ni Mutugi Kare Akarimaria maturaga ntere imbumo cia mbere ni mauritwe miandikithie kiri ngurubu ni kenda magunika na mbia cia Uwezo Fund iria ikamatethereria gukireria biashara ciao na ni mombete kwithirwa makiurua methiro makithungira ngurubu ni ino ni kenda mona mbia ino ontu uturo ni umumu na makethirwa magitetheka kere mubungi wa Ntwaka Embu ne Wenjoki Njeru are Kanyuambora primary kire unenkaniri wacho kino cia Uwezo na ugite mara makari bambia ino makethirwa makiongererwa mbesha ino mubungi wa Mbere North na bya Kiaria na uretie akarima mama makabe wa mbesha kuitumira na njira embega iria ikamaguna
Ikundi ngurani cia atumia a yuthi na andu aria mari na mawathe ni maraurwo kwiyandikithia niguo mavote kuuneka na mbia cia Uwezo Fund. Mbia ino irongoreretwe gutethia makiria ikundi cia kuma mbere iguru na mbere therero kuria gutari urimi munene wikikaga niguo gwiyukiriria biashara ciao iria marutaga. Ino ni miario ya mutongoria wa atumia wa kaunti ya Embu niwe Njoki Wanjeru na Geoffrey Ruko uria ni mumbunge wa mbere iguru mari mwena wa Kanyua Mbora kuria makuvesanaga cheki cia Uwezo Fund kuri ikundi ngurani. Ningeambia wale vijana ambao wajajiandikisha vikundi vyao, wakina mama, wazee na wamama hata wale wakongwe waweze kujiandikisha katika Huduma Center ile iko karibu na yeye ana katika Chief's Office, waweze kuwa na vitambulisho kama vile kuna takikana, waweze kuwa na kabadhi zao zote kwa sababu Uwezo Fund itawasaidia kufanya biashara. Ikundi cia andora mena mawathe mutukanete muthondeke na muhakikishe ikundi icio ni ciatuika registered, ina certificate, ina bank account na kurora mwikaga nigetha nituguka kumomborais Mbeere North constituency yonde kuhakikisha ya kwamba kiwango kia Uwezo Fund kukingi giukite kia mwaka uturambirio wa thirikari Julai tugetana mucemanio ava muthenya barigici guku ikundi ino igitaragwa kuriva mbia ino na kavinda karia mavetwe niguo mavote kuvewa mbia makiria cia gukiriria biashara ciao. Uguo aria mukuvewa mbeca muthi cia Uwezo Fund mutumire mbeca wega thiini wa maundu maria mukuthii gwika korwo ni ma biashara. Ndukavewe mbeca itugeni cia kuria mandasi wa muthenya itina gutethia tiuma koguo ni wega konjorithia kinini kiria wavewa. Uwezo Fund turute wira nakio wale vengro mbia liva on time and in time nigetha ndio igukavata kuonjorithia wega no bewe mbeca ciingi. Na varia aria mavotete kwiyandikithia gwa kavinda gaka marathi na mbere na gukiriria biashara ciao na kuongerera mieke ya mawira. Racokiria Uwezo Fund ngatho kana thirikari yetu ya Kenya ngatho no ndo agwiciria atumia tatue tondu maya mire gutuvambia ino tutai na kindu tona tuvie tunini na katumisha tutoi tunini muno kuko mundu agendaga akirigura kanyamu kanini ukithira ka property ni kanini no kuma tona mbia cia Uwezo Fund ni turacokia ngatho tondu tuyukiriritie thia na biashara tondu ni tukuongera biashara tani ndenda kwambiria biashara kwendagia diapers tondu ndona yo ni mwena omwe mutigirira muno no caragia diaper ya mwana munene ugamitura wathiuruka ugatura koguo ndenda gwiciria kwambiriria kwendagia diapers. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kirishingi ntutone ati muthenya wa umuthi nirio mucemanio wa kathatu wa kimwaka wa kuraitha ikinya riria murandi wa urimi wa makuyu kinyite kaunti-ini ya Tharaka Nithi na kinyagia kuthomithia arimi maria maithagirwa makirima makuyu kaunti-ini inu buria makaomba gukiriria urimi uyu na kaunti mwanya mwanya kana rungamirima kaunti mwanya mwanya ni makwirigirwa gukinya kiri mucemanio uyu uria uthikirite mucii wa Chuka kibaroni kia NDC na arimi maenge makaunti ya Tharaka Nithi nimethirite makigwatira urimi uyu wa makuyu na nimethirite makirutha wega. Tuko pamoja. Tunaongea mambo ya faida ya kuwa katika chama. And as I said earlier, all members must have common. How often do you go to their offices? How often? All of us are aware that we have climate change. The issue of seasons are no longer predictable. The only way for us to ensure that our aquaculture survives is to store water. Do what? Yeah, and water for a pond is not a lot of water. If you can get a tank of around 10,000 liters or 20,000 liters and store water there, it will be enough for the production cycle. So we encourage you to do that. Secondly, we have weather advisories. Every year, meteorology issues weather advisories on how the weather is going to be. Our farmers must be able to get that information and use it in planning of their farming. You do that, you will survive. You will be able to manage the risks associated with this erratic weather that we are having
and the drought, the effect of drought. So let us stop relying on rain-fed agriculture or aquaculture and be able to put mechanisms in place to store water so that we're able to sustain our farming throughout the year. Farmers even register marketing cooperatives. Then we have what we call Ntuko nini nyuma ya ntumaire kuragwa ni njogu ntere cia tigania East watongoria ni meumirite kumenereria rwangiro kumenyera nyemu cia kithaka taru KWS makiugaga ni maremetwe kana matikuruta wira wao nkoroki reu ni makoromba mubunge wao Tawe Mpuru Wabori kwithirwa akiumira na kuruta mugambo wawe no ntumatemiwe gwite na nkoroki matemonete akiriungira micii iria iringikite Nito tangikiti ko muno kinyanga mbite kona uturira nuntu mwanka thai ngambe kairenja na ndio itumite ngambe irianja na tintu kwimwe kinyamara kiki akaita kya kuthanguhe nyumo cia kithaka tiani enjo na riti tia kurubaile batete oturo bwo burikiro gichokiriritwa abubutho ni atongoria bamwe ntereo yu ukiakwithira kuungia bati ukua te muntu injou niyo ibati ukua next antu ba KWS benda kuata bara bakaura anjou ibe bangwate ndo ambere nuntu ni antu bamuthara ndo amirite na utiro twaitikiria njou ciura antu betu njou ira tukona ku inyoke agwithira imebwe yoba yeri ya nuntu batu yaga tware muibira bire ya njou tweta kuria kirira kia bire ya njou na tunataka KWS ijue sisi ndovu wenye tutapata hapa kabla ya watu wengine wetu tutaziua kwanza. Narori mwathikirira wa kisiasa wa gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza Lawrence Motweri aukirite na urito muno mubunge otiani East Mpuru Wabori uria mwankatha ikuringa nawe atenda kuthia takinyanu ni kubibia ntubao baile buru byomaniria njou kiumia kithiru obwe mkona njou chikithakene kaongwao njou kaitura kurara kuo Jumamosi utuko Jumamosi antu bararire kuinga njou kwa akarukire bakinga njou kankwenda kwira Mpuru eruari tuteami itokomea security yanto ni a national government na national government tianisti iwe Mpuru Wabori lakini ngwere yakuremere wenu arogere yanto wenu aitere wichitha thaiende anto bakinyangero injo baile bakua totekomea kitha bakororewa totekomea kithira miunderere iwe kororewa otiro to igwinyo kiwa waike muswanda lakini oina no anto batiania Mpuru waike muswanda yeko na gichonko atemenya aike musanda yuko parliamenti na arume bake arakia kiraki no ngake ana iberi na otianie ani ontubobo njo kuthangikia mwingine uti kubiti na thiati buruka bwetebwa kamenyeria ntere mwanya munoti anie mwario yo ngavana na etemukana yo antugo 14 kire mubunge yo Mpuru Wabori biwa kuthiati kubibya kurububa ile batari amaite kirithirikari cionthe ibati mburumbere bayokia matalia njarene oni Mpuru wangu enderu ari kunekera maximum 14 days araika thirira utatwira broba ngete anjo githakene utatwira broba ngete na kambira kabe akire manto awikira askari utatwira broba ngete amiunde muthara rere ngete witana na githaka na wilele 14 days chathira barabo onde bareri miunda yo injo barabo onde miunda yo ithukite barabo orai injo ngagisha kubaita tubwithe maandamano ya amani bareta ko kumutie nonto ingwe kumporo e national government muswanda yo ikia security inara na weto kimenya county tena wasiri wa security county na wasiri babange bonze lakini ete wasiri wa security kumaanisha wasiri o security no mwe Kenya bonze na iwe Mpuru responsible umureta ground kuluki na no Mpuru akuremwa ivo na inkwenda umikirwa keo omba kwetha nyate ka kuremwa kwa ubaya komba kwethira ikwaria ko umurema wikira mantu kana ke birikira yire yakeo ikyo kya mwangarataniriye so inkwenda kwira Mpuru no ntono aremerwe dena thina gagarande na akoro banjuri yencha ke muthara gagarande na atongoria ba muthara na tiane yonthe tweta tugarende angavana kawira atutharime tweta twatwire ntaira thinereire muthara no twitugona Mpuru na rekiite kuremwa kiripotera Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi.
Akarima igamba ng'ombe ni makori ya Minista wa Ukaria wa ndani na wathani wa matora atawe Profesa Kithure Kindiki ethirwe akimagania kuma gicugoni gia Chuka igamba ng'ombe na methirwe mekirungamira mumungwa ta gicugo bunge mwanya. Mariuga maita mamenge ruterere wa Chuka ni mumethagirwa makiona mauntu mamega kuma thirikari-ini kana uthii na mbere na riu marenda mumungwa methirwe mena gicugo kiao ona ethirwa gikethirwa kena wandiciri aki abunka makethirwa mena muntu uro kamarungamira na akethirwa akithikiriria mateta mao. Na kariba wandie gamba ng'ombe barabo ugite kuringanirwa na mugongo wa Chuka ntobu bwithiritwe bubenyeretie wakagita arahaba ugite kinya bethiritwe batayanirite wakagita kimaendeleo bagatura bakira wabandaga marigo kawa guntu kwa mayani tiboni tonga bareyega irio bya mikarango na thani ciangira cirirua na gitunguru baingi batikomba kugura ikinya mara kira kirinterino taragwati otu antu bakawa tukaringana iwa tu antu bakawa na mayani na ndigo lakini okaya kwethira aga twina mathina maingi mono ndeleo gwe barabara ukethira na gaitiri nderi na ara igwa kapetirwe taga kathwana riu raitheria igo municipality lakini okaraitha wona tagicagi neka na ara Chuka no ntuku kwambirie mbele gukwena maendeleo maingi mono no ntugwe barabara ukethira no kwena barabara ira nyingi na gwe gwira wirire nyingi na kanino na ntoba ire thukua na ntoba na areguru na itigo gatigwa especially ana wewe antokinya bachuka bapegwa wira cia kuyaga na gabwa kwegamba ng'ombe bakethira batikwenda kuya na no ntiko mwathu kamuno ntu tuturire turi maya meru tugite itonga na tio turinkia antu begamba ng'ombe bationa anti-balance wari motivo kwenda ukara na tika kwina thabauti ya tharaka nako na gamba ng'ombe ende niyo no mburie tunengero consistency yetu twithurire kagetu taya meru kuma ndonye manga thuci yambirie mianga 60 sinji twawata uru itwambirie kumamirwo ni menti na igembe generally gita kwa meru gitu ari combine be twathuranwa gutiga ntu tuonaga bakiwa wana kinya thoko ya kathwana ni achokire nyuma bakiringithanagia na thoko ira chingire gicigo mbunge ya Chuka igamba ng'ombe aruti ba wira pondo kengwa kabegurukite guku bagatiga kwimana gua guku kwirani tabula thirikari yendaga na bula mutongoria ndabacoka guku bonde bakamama kathwana nginya business ciamba gukuna na ntubandara bakaumba kuigwa bagitethekaga na nginya Tharaka-Nithi kaunti ya Sau arende baugite kiure kinene gia kinyamara kibagitanu na gutwika icigo mbunge mwanya ni kingo bomba gukinyeru maendeleo na nkuruki kuigwa bena mujumbe wao kubathatagira mbunge nkuruki kana negamba ng'ombe na bula aligana na bula nkinya kilometers bula likavite kilometers nyingi nginya ntu babariku kuma twa mikua mikoi kucoke tugururu ndiguru nene ne muno kuringana kilometers ciayo na niyo ndiona ni mabatie kubewa constituency baduragirwa munyumbe wao nikenda ntu bonde baomba gukinyirwa ni unduma muchua tutigana na muchua baturite kuria meru na tio turobothithi ukebutheri kugutugairwo tuigwe mwana wetu tunengero constituency yetu recruitment kiro twethagia Chuka indi ana betu bonde batura michie uti undu bomba utetheka nuntu ni no kwina ing'ang'i ituchogwe wetu kwenda korombo karumurano kabisa na tukapegwa kinya constituency tukatwina MP tutetagira kinya na parliament kenda no ntu nwake wakimenya asa mathina maga igamba ng'ombe itenganisho na ntu bamayani na ntu bakawa imwimba urora turirwe ruani ujumbe mwekuru konteni ya Tharaka-Nithi Mheshimiwa Susan Nguwa Mwindu ari arwaro kuringirwe guru no akugintogia murangi ni imo cia ntongore kuma nterino cia Chuka indi kiria karia baba igamba ng'ombe no anke na ntheri nkoroni muka tutena nsamba ingeta Susan guku Tharaka-Nithi county boka boteka tukathikiria Susan na tukamuthingata na tukimwira maono metu na tau bokiboteka anate kwa turinganirwe ni atetere gamba ng'ombe legwa rere constituency by itself ntiga kwendia Tharaka ibu tukumusupport yu na ni ndi nyuma ya Susan ubwo ugira watwika tutinengero constituency yetu tugachoka Tharaka nara turinganirwe twetigere tuchoke nara nuntu tugatwa twebanyerie muno tuturite twebanyerie mirere Susan kumusupport nuntu na aririo kweli kabisa nuntu tuturite twebanyerie nuntu kwetu tabanyerie gutire garu tere ringa yayo nuntu kuona no mutongoria
na kou batirie kumugwata maoni maumbaru na kaba kinya tukairwa tharaka kenda keki ya tharaka yonthe ikiarirua ukegwa na tio turiara babu baburaga Susan Mwindu baina interest ciao cia ukarira babangiota bundandi ya kuweta nkiripotera Uru TV kuma Tharaka Egamba Ng'ombe Bito wa Paul Gwakabithe Gatukie kanya ga kunogoka banini utikathie nwako ni ngucoka na Ndeto Nkuruki. Yetu Sacco iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Hatuthina mbere na nteto cietu. Mubunge wa Igembe Central Tawe Dan Kiri na uriti arimi na biashara ma kimera giki kiamira kwambarajia na kwathikira mawatho ma meru ma ugoti wa mira akiuga guko ni kuonania thirikari ni kuwata mbaru kimera giki ikiamira. Nkuruki kile nongerete akiuga ciringi 3 ni nini muno na kogu Anthony Mubaterie kwithirwa makiathikira na matigatete nuntu wacio ugoti uyu ukambiria kurengwa kuma tariki 1 mweri ututhiite. Boniface Mongera naraniritie na mutongorio uyu gatariri na ikwete biashara wa mira para bathuguranaia kana wikemira nthigurune ciome kwa ombere jo mweri jo twitite bakethro bere thirikari Kenya ugoti wa ciringi 3 kilo mwe mira ara bara baretaja nthigurune Kenya no bakethro begitwa ciringi 3 o kilo kulingana ntumwa irekirikiri gazeti mwanya cia nthigurune irwangirwa afa rekirira mbatene na mwatho jamira ritikagitene ka Minister Peter Munya na jamira witithongoge kagitene ka Minister Mithikari Nturi o korerwa riria mathojo gotibwa kuthugurania ninya kuthuguria jomirire mbere buru ikwari shilingi 30 ikiro nthemira ikithiro cigitwa ende gituma na wikithira goku ikwethiro kikanwa mwaka Minister Mithikari Nturi thiro kinika ciakinyira shilingi 3 ikiro mnaku ntumuje kumira ntukwena arua na ikinya kirinde gikinge bomba bakonekana berera meka kiri mitando ekemwinge na kwa thirikari ikwambire kwinyiria biashara na rimomira na nande na kumania kunungu na kogo kwinge kigo ya kuboleria kumakire mulimi na mubiashara na mbemo kumorotero gembe katikati mubunge Dan Kiri ya Karojo levi kulishwa ite kulishwa mira ya export mira export ni kulishwa ite tome levi ite kwambira kulishwa atakaye kurarwa ari ni regulation irathitha chua nisi ite mbunge na twasiri atifai na tukona ni kubwa ko ni kachite kwa implement ni kuma tariki mweri wa mwanja tasite wiko kuma thai na thirikari ya Kenya Kwanza irekire nikashiyekiri in fact shiyekiri ndito muno nikere yeye chatambura ngo ciarewa average le mana 5 na ngiri
average yetu no mana 5 ngiri kuke mana 5 nyoka lisho shilingi 3. I don't think that's the government is demanding much. Mubunge kili alenderia akwakinya thine na kanda yokarabakiwa mirainda ya kulevya ibadhiranĩtie ayo na kona nde biashara wa mira kugito shilingi 3 shogoti injire emwe ekone thirikari kuna ngwataniro. Naitwa timu netekinya na CEO na chairman na kanda bali Bomas na batwira batigira miraki ilisi mandawa kulebya ringi naitwa kwenda kwaria na kindegino naitwa alitino tayari nokara very busy na manto yando ichi kucha cha usalama on the issues of psychotropic kila shekero ki international laws kwa to kamera iko la psychotropic substances kuto walitino na tayari kuliteu kenda kuto kamera is a very clean item to meleta mbunge kibudo ratification kutoka ne kamera yetu ki safe na kisalama. Kuma biashara jemire gushokera bubuga nthiguru ne Somalia mantu jedrito je marira nkanya monyinko jedro kikanwa iringone benyambene nke report ranto Shoro TV kuma jikarone bya bunge kenyina ngine kirine ke mushujo Nairobi mbita Boniface Mungera. Newega kuona kanya kurumira ntito cietu ciingira njira nkinyaniru nona cia kinyatha 1:30 mbitagwa Christine Wanjeru ithirwa na muthenya mwega.